ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯕꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯁꯦꯌꯣꯜꯁꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯤꯀꯦꯠ ꯊꯣꯛꯁꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁ 13 ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯉꯩ 27 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 1891ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯕꯦꯛꯄ ꯄꯥꯐꯜ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯖꯦꯛ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ 53 ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯥꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13 1947ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯁꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1949ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 11ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15ꯗ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ mayam asi karino haibadu khana na impact news ki study length no library joining us tonight on manung agenda manipur ja pradeep panjabam ni editor in part page ja pradeep am tram no sari loina guest email lengthin biriba sri maningombam assistant professor nambol l sanoi college madam ja tram no sari loina guest imatai da lengthin biriba l male mangal research scholar nehu jab ja tram no sari han basi ai keno da laksage ja pradeep ta han ba laksage masigi kar hai tare hariba chronology amadi leire manipuri ngasi bauda Oji India ningtaba matung hai tare British makhuta India ningta 73 years 74 years zalaba adupu masai da Manipur gi mamang da 2000 sahi lising ani gi puari su lejana Manipur se madugi 1891 ni Anglo Manipur war dagi maduda madi mamang da British na khara khongsok lausan ning bagi aduga Manipur ning thau gi kare hai tare under kare hai tare wakal kare kano mada makhoi wakalon amada Manipur ga tinaning bagi apam adi matungina matang chatharakpa Anglo Manipur war thorakpa adi matungda British na mug matam khara loisalamba matangda India gi ung lakho matam sida hojik si akhoi gi 1940 ga 7 gi August 13 si akhoi mayam na su dum hainani ba British na Manipur si ning tamzaro haidna pithok lambani haiba khom lari masi matangda akhoi socially yengba yabasi oja kari lei madi matang independence hong bahai si Manipur ngata sunate ta sena British paramount si 14 January da loisalaga 15 ding mathang degi mayam decide tona hibni ada Manipur gina sigi India ga tapjana adimi da pundabni na independence hoibigi pot lakhiba Manipur Nagaland su moi 14 August dum declaratory hai hingset mai adum tawna rani 14 August da ba ye ne ni kari mayam sur moi parents ga ko patorani adana tasena haragi British Parliament solution gan sida India gi su moigi plop loi hoba hai loi salawdo hai dare adana hoina article India article da yenga article number 2 yaurse article number 2 clearly ahoi India si unfinished kanoni India boundary same as loidri and kona selection yani habigi provision thamne adana thamisen article 2 si season aragani hoina 1975 da scheme lokselisi right on hajisati adi state Bhutan loction ge haja season loction bi ai mana Nepal loction ge haja asin tawdeni right on India su hobe da wi mo jangna bunina se partition ki pola partition pola kan se su so issue mo in lere sai Kashmir Bhutan si ne nya si Kashmir si gan si kanana pito mathar independence hondoira na Pakistan yaudora ada som India yaudora he pose ke no da plan sik mai to ge da princely state me am le si mama yawning ba Pakistan ra India ni mas yawning ba yaw ya ni have ne ba ala tra independence le ni have ahum ji option b ne ba ada da instrument of access and so donation na akoina broadly sai ge khoi defense ne ari communication external affairs ahum ji thadong na ga de dri ma to mai le bina aduna adugi matungin da su Indian constitution same kan sida kitang da adu yam kan na heda specify to dra su si broadly yenga mayam si khalui to na to amri khalaga Indian constitution same krimna same kan sida na Kashmir hoy gum dana mo magi 370 p se mo gi yam specific oina khoi different way habit po legre different way po si constitution yo hola kan sida chang ken Kashmir na kwai do ge da Pakistan ga ni option jani mo ya wi phim leiba leibani na mo na hajik puri apka ye na ri go aduna ti khote na ado mayam haina si haina ka ye na leibani na Pakistan yaw hiri som yaw la hoina constitution pira yaw bani habi po si hajik ejinu running asi mo ta article yam da mi re si sa man hai si Patel hoy Nehru hoy mo communication level sida Kashmir yaw si conditional yaw hon bedo mo constitution khereng ne hen pir jo kai no da option si mo da open le Pakistan yaw si ara independence budi mo lan ta salbri independence of di Maharaja Hari Singh na hajar mi pa oiroi dore adana Pakistan yaw boga India option la kan sida India rom de hen incentive pi bagi
aduga Nehru ga su Sheikh Abdullah ga su hana mai ga yam khara close ne magi moida si lo ro de so India ro yaro India na hen wai ni ana hai bagi mo de hon mani ada Nehru ma sam su Kashmir su yam involved ho ba su Kashmir ma jaw ni na am involved ho ba sum de hon mani ka hai bi kamu mo jaw na su na de Nehru pithok ki ni ka hai ba kamu mo jaw so ina sum yeng da ding sai mai gi ka material da kotor tor inar kan sa da si posen ro idong mal ne Kashmir ka ro pitho mi no concession na pitho mi ha ga di Kashmir si India da yaw hon yam yaw si ado si si no si happy ga no so so na ba na pi mal da Manipur rom gi da mai to ga da khu gi independent oina adum le kan sida India na independence declare to kan sida ko na da akhui kan sida major agreement na 949 da tori se sahi ani le sahi ani khari hena le madung sida October tang trama da September tang kuma se soi toraga 21 da soi toraga 15 trama lai na marak sida lai kan sida moina main le mo si khara se khara le ho India ki problem ji ek jaba ada kan sida 560 princely state ne hai khar min khar khena ko to sawi mayam si yawni da thama yawi Pakistan yawji ge ha kamu yawi jona ka ge hor trawan gor mayam si India mong ni jarga su asum yaw ge ha kamu si yaw re nya ba asi them na kono mayam to ba ade da India gi su mai India meeting ji ngi khongko to le ho do ba hai tare sum yam yaw sum ad last Indian state ta changhale si nampur to ni khang de ga thema to ni khang de to si Sikkim ni last ne 975 changi 975 ta Sikkim si referendum to ni na hana khui gi khoi na je mi top phai mai na India friendly population changhela laga aro ya ka se mai gi domicile ne hai laga vote on raga sum changi na mai Manipur su si problem se mon khoi gi aham gi India gi British paramount si loisham num se sei da haji kan problem sel do na automatically ma han independence o jare haidi paramount swim lo khami adi ma sa Manipur gi commission ka mai da ge da moi si British lokan kan da fully location na tri ba do si akhoi gi protectorate state na hani state system sidum thambiraga aidi ning tho palali ma do ning tho gi budi moina sindokin dorga hani ning tho gi line do to sindoga moi friendly wen khanja ba am da sindoga lehele adu masai administration am lehele moino moi gi political agent thamaga political agent Manipur thama political agency governor ma di high deba asamna governor le somna chief commissioner somda political agency my function si tasing hari di government function ne ba adu maina governor mo di high deba tasena British local bara hi moina prop local dina tireba se akhoi compare to kan sida moina Burma local mo di khene ba Burma di moi hana le derme ba system ji prat hoya mo ano system habjal le moi gi system mo to le ba Burma si moina ahum thon local le first Burmese wa ma khai gi ka rangun gi erodi delta local le mathan da Arakan pegu som local le third Burmese wa 85 sida local le na local bizra ne akhoi gi sumari le ni akhoi gi kan sida Manipur gi su hoigi sipai thari ne ba khendat ena asonda moi Bombay Burma company okay hoji ki so Manipur si mahoi loila moina thama manati ha ba wafam pura 100% nate hoi ate khene ba ate sina moi pura British paramount mo khata colonial state oina thama ne British paramount mo kha pura le hele ba Manipur hoi gum sina Manipur hoi Sikkim hoi mayam sina moina protectorate state ena tonganam le me buffer state ena hoi mat moina kandokan sina ba haidar Burma so sia ba ade buffer in thamam ne adu ma pu hoji ki lairi ba phibam sida ja kano da laksage ja malem da laksage haibiri hoji ki Manipur si pura oina colonial state oina thamda ba protected state oina thamba adi matung da su ma khoi je Manipur state ai dum kana tok zero kana yauge su yausero na ta tongana leise ge su leise constitution sem dana adagi khoi gi ningthau gi kano si gati si lokthoga se ministerial kano si government thammaga leikhrabani matam da adu ma pu hoji ki after 2 years 1947 da main leira me 49 da mung laga silong da red list da kauraga namdana taw matam da madu ki duni mayam na khoi mayam na pena dri base ningthau gi power leitraba matam da se minister khoi gi MK Priyavartan oiba matam da madu se ministerial gi khoi gi democracy leira matam dictatorship leitrabani ado namdana lawsan gi madu sanaba yani yaroi habi batang sin mayam na su yana pena da leiri se masai da instrument of association ade merger bu hai annexation bu hai tongan tongan wakalon lakpasi matang sin ado masi matang dei kari idea lai masi maruina kaya kari vision lai masi ji yam chumme na khanbi bra duga madu kari haitare madu namfu da tawki bani gaina haiba su ya da ba aduga thamoi da di leitaba leiba thamoi da di pena mayam leiri si di kari haibi ni masi matang 1949 gi September 21 aduga October 15 gi sigi se matamna leramba
Indian subcontinent gi magi regional politics haitare madu na inform tawraga thokhiba event amani adu akhoi gi Manipur gi miyamna aduga matamdagi akhoi gi Manipur gi matamda leramba darbar gi kenonda su divided oiba opinion leigi adugi matangda khudam oina India da tiningba kangmung ju thorki aduga masagi constitution semaga matomda lepaga independent oina leijagadabani masagi British paramount se lapse tor matungdadi princely state khudimak Manipur matomda natana loinamak independent status na loinamak restore tawra amina hanjala amina madugi khudong chaba lauraga hanasu British ka pundringeda maning tamna lerakpa magi masak entity du continuation tawnanabagi movement amasu thoraki aduna adumaya thorakiba event sing staida ekoina khoi law gi habitare aduga maroina international law gi magi miyeng de yengagadi maramdi matamda Indian Independence Act sina maram oiraga British India haina khangramba aduga princely state British India gi manung da yoramba princely state amasung akhoi British provinces Indian provinces hariba singsi hoziki Indian Independence Act ki matungina di chap manaba akhoi equal juridical plane da leiba makhoi se independent or sovereign or entity ngakta oirabanina maduda tholakhiba makhoi masen gi marakta lakhiba instrument of association bu hairo aduga stand still agreement bu hairo aduga merger agreement bu hairo sigi sing se loinamuk international law gi magi kenona consent bangaktane conduct of hoigi relations among independent sovereign countries haiba sigi jurisprudence the international law aduna maroina staida laisi hujik yamna mayek sengna laibasi siguma singse karmain chumi natraga lali hani yengadabasi 1969 da United Nations na akhoi adopt toroga chatnagraba Vienna Convention on the Law of Treaties haidana malemda laiba sovereign states sing marakta lainagadoba treaty relations da treaty kamai semgani treaty da kamai negotiate tawgani treaty da kana kana participant oibe yai treaty se kamai chatna hangani treaty do kamai na repudiate tawgani kamai terminate tawgani ado party sing dugi magi rights magi obligation kai kai lege habisi hariba 1969 gi Vienna Convention on the Law of Treaties the P madugi matungina yengba taragadi matamda kenodagi yengase koina ahanba relation hobasi waziki instrument of accession se aduga standstill agreement se mastaja ahanba thori bu question di hariba instrument ani se accession amasung standstill agreement si karamba authority degi akogi matamdra leramba government of India sina madu madu chana habadi madugi magi thoraki base karamai thoraki karai degi arise tawgi haragadi India gi magi independence movement gi tangkak saida 1946 ki cabinet mission plan se masi amaru oe 47 ahamada di 48 ta June da independence pigni haramini 1 year prepone tokalaga 15 August 1947 da muk tension lakrini adugi mamang saida 1946 46 ki cabinet mission gi keno saida yamna concrete oina makoina matamda leramba Indian nationalist leaders sing aduga princely states sing gi rulers sing se masi yamna makoi inform oire that British paramount se lapse tawdore normally soidana aduga matamda da khoi future India gi setup amada princely states sing sigi makoi gi maraibak makoi gi rights makoi gi privileges sing se kai oigada gi have achobo debate am thoki Manipur na matamda da participate tormoda have di tamoi chapchana document phajana khangjadre adubu aina khara ujabada di khoi gi chamber of princes established tawdana matamdra leramba princely rulers sing sigi makoi ngakta gi oiba conclave of rulers matamdu gi princely states sing gi makoi gi mifang yam phamamme aduga maroina madura leading role logi bisi khoi gi nawab of khoi Bhopal seni aduna makoi gi keno state da argument da thangal isi moni am thajaram de khoi gi transfer of power se aduna makoina princely rulers sing gi rights sing gi secure tawna wona bada makoi di achoba demand se cabinet mission da makoi maximum autonomy pami aduga in any way akhoi tungda lakadaba future constitution of India da akhoi rights se mangdanaba masagi paramount si lehendanaba moi the maximum autonomy maximum sovereignty pinanaba mokoi demand chawnga lerame okay hojiki do akhoi Manipur amasung India ga haide matam du tong khiba agreement sing to international level international gi oiba document oiba yai ba wapam adu itar ga di hojiksi mayam nasu akhoi soida akhoi India da ngata sum tangna bai mohta the international court of justice tatraga tongan prithvi gi level amda puthoga madu khana badadi madu akai ba legadar madu madu chapsana ai haijuraki madi jaga du da yam nongaiba case ama Manipur high court asu handak 2017 16 17 ne tawgi bisi akhoi ge merger agreement gi magi close 8 chana hallu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ employment central government union government ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ employment scheme ꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ clause 8 ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ merger agreement ꯒꯤ article 8 ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PIL ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗ International Court of Justice ꯑꯃꯁꯨꯡ UN ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 360ꯒ 3ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯅꯥꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯔꯨꯂꯔ ꯑꯃꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯁꯅꯥꯠꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ employment ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 363ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯨꯔꯤꯁꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 1940ꯒ 47ꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤꯇꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ international practice ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UNꯅ establish ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ judicial organ ꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ International Court of Justice ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ 1947 to 49 ꯁꯦ all princely states ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ sovereign independent status ꯐꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ICJ ꯁꯤ primarily ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ 1949ꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ contestations ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯂꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ 1947ꯗꯒꯤꯅ 1950 ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯃꯜꯇꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯤ ꯖꯨꯅꯥꯒꯔꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯕꯤꯁꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯅꯥꯒꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯀꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯤꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯆꯠꯍꯜꯂꯣꯅ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯈꯤꯗꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ 1948ꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯌꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ इंटरनेशनल लेवल नत्रगा मसे इंडिया की कोर्ट अमतन मदे जुरिस्डिक्शन लेते हाबे वफम दुमदी कोर्ट नजु हाइरे हाबे वफम लेबनि मदुदा आइडिया अमजु थोकप यायने खले मतंग हिदा कोइ ओजा श्रीमादा लाक्सनिंग बसे अखोइ की प्री मार्जर पॉलिटिकल स्टेटस हाइबा अमसु याम कन पल्ली प्री मार्जर की मतमदा मणिपुर की अखोइ की मदु अखोइ की इंडिया ना थादो बाहाइ तारे ब्रिटिश ना थादो बाहाइ तारे इंडिया दा तिनद्रिगी मरक सी ओइदोरा प्री मार्जर स्टेटस हाइजे मयाम ना हाइने प्री मार्जर स्टेटस नत सिस्टम हाइजे करी ओइदोइनो सी मदि मतंग उसकी बेसिकली सोमना हाइबिगिबदो प्री मर्जर स्टेटस हारगदि अखोइ फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम for a little more than 2 years ko akhoi independent oina lerami habado adune be basically the pre merger status haise agi wakhalon dati ko adugi poto akhoina mangkhre after a couple of years ko ada akhoina hojik akhoina naina ningi sidi hojik after 7 decades why are we reasserting that idea again haidi akhoina hojik ngasigi topic itself se ko haidi independence day manipur gi independence day 14 august haibo or malang sigi se recalling mayam ningjing adun mayam ningjing bagi issue sine ba koina hojik laise the ningjing gadorgi reason se kaino haba matam I think we have a symbolic significance with that issue haidi pot se koina sigi numit sida koina celebrate tausi natraga koi masi reassert tausi haise symbolic significance ama lei habdi akoina kauthokhraba poto amuk hana ningsingaga akoi gi hojik contemporary people sing sida relevant wahanba gyan tahanba and new generation da akhoi kari oina lermi kari akhoi mangkhre kari akhoi hujik oire haibado adugi amuk hanan recall tawba
aduga akhoi bu amuhanna pulapna khannaraga hoji akhoi kamaina amu mangjin thana chatsige hai bayam se adugi hojing satra su oisru aduga naharol akhoi manipur people site are satra naharol aduga cs so oisru hariba madugi 14 significance haida pre merger gi wakhalon madugi matam ni period da maduda pelhauda mayam leiba mayam sing si akhoi gi hojiki matam sigi mirol da leite haina khalbi bradu itargati madu amuk ningsang bagi mathau tari bisi no no leibagi de taseng badi ningsing toise haide koina lehan baksu pamba aduga lei haina su khangan nabagi damakta leite haibagi di nati agi wakhalon dati okay leite haibagi di nati hena muk mathau to reinforce to bagi wani da aduga agi wakhanda huji akoina si reinforce raga it is not like koi pre-merger status da hanjin bagi wafam du gi tongana chakthraga akoi gi praja leiriba akoi gi people sing se akoi huji akoi gi akoina pami se karino akoina karam kari dagi freedom pami ko haidi not only from some kind of imperialism or neo-colonialism nataba akoi gi lona thupna lakba operations mayam ma akoi cultural imperialism ko mayam ma akoi gi sida ole sing se sidagi se akoi pulapna ningkha tamaga kamai lai sigi haibase sigi agenda si su amuk hojiki kaino sta hapsan baya haba hojiki contemporary akoi reassert or sta hapsan baya haijariba merely akoina pre-merger gi status tu khaktang da akoina yeida bida ko aduna akoina khunai se inclusive oiba mawong amada yengaga akoina karamaina akoi si symbol se sagalaga akoi pulap mang thana pulap jamina ba yagadagi haibadugi message amani haina hakti khajai okay fusan lai basi maroida august 11 1947 jana su haibiri baji ngasi gi significance oi bai tar madugi instrument of association tawdara matungda madu kari hai tare mathang lakabi history du mayam na su khangna satlaga maduna hekta india gi mayokta natra kana goi mayokta tawge haiba nataba madugi wakhalon da tawge haibadi nataba adu madugi ningsing badudi mathau tai haibadu neba japadip da laksaram gi maroi ne hojiki to restore to ba natraga pre merger political status haiba wafam ma hek panabasi dani mayam da samam na ba ma khangjaba kangbuda dum khangba khangdaba kangbuda hena khangan mathau tabra haiba wafam nai je soi mathane ja kari haibini pre merger political status pami ga ina herak pa makatang he yarop posita kari wafam lekse simada akoina sigi nei la kan sa akoina manipur ngata ne busi ngai na aham da hodu gi sune koi kitang context chaw ne yam kan sa kamai kari geopolitics kari le mi british me am sta ki british ki paramount si lotion dore lotion kan sa moina param si india bogi India hai kan Burma su mate me yormi 1937 ni mo khaido kan sa mo India house to mawani ki officially pulap le raga mo ki Burma office India office to wan ne na hai aduga ma yamti related oi ba si ani si compare to thamjani wafam ding sai gi oja srimana habi badu da sai gi yam short period aba 1947 gi thado omba do tindringai 49 gi 2-3 years ki period si oigedori bra haiba wafam doni madi mamangudi adum khanda ba yara bra haiba wafam doni da thamjani wafam haidi ahoi pre merger political status hainari ba wafam se do huziki short period sahi ani hum ji barak si oidori bra haiba doni adu itarga di sai mamangi matam mapung phadra bra pharoi dori bra haiba wafam doni da British rule torma matam khra lei sim ta hajiki ai hajiki tang laja context hi ngan sana Burma gi independence ke India independence ke khene hi ke no khoi chapta chawgun thoi ase picture se Burma da moina British paramount si and moi wording no British paramount si ends on January 4 1948 herna India gi transfer of power hereba transfer of power se kai da 1935 da lei action India gi constitution i democracy se run chaneba Burma se pra chaos ne moi pra thado ma kari British rule chana hidra British rule chana kari moi colonial gano oi hidra ka hebi Leo, si pos leva. Manipur ko mas so ina khama si pos si confusion khar lega train khale tasina sai gi Burma to ismaina British paramount si loisang rena loisang ga khen pre-merger state hai consider British paramount si loisang garna hanai oi doni hai ne to se akoi adu transfer power oi do oi nati hai one akoi na pre-merger agreement se akoi da chana dong ne hai consider Burma gi sung mane hai do ne Burma gi sung mane moi hanai gi Burma gi da kai ta 1885 to loisang ga se moi ning thau pa leva ning thau pa mi sung moi hen siar ba de matam da yam change sorry 1885 do ina 1947 48 ho jam change zo rena change zo ni hanai ja hanjen ya da ba aduga anong ji su kain lo de no khang da bi moi de yam ti chau kan confusion lai ke da moi military nya sei ni mo democracy or ma military lok laga di military queen ban lo mi na lebak kang khong jai hai da ade India ki transition se kitang smooth organization ke transfer of power hai ni na British ki system chana raga tam no hong do ko wane ba hajibor hong do lo ho yam yaw rin na amai to kan sa khoi Manipur state se kan sa khoi pre-merger agreement hai kan sa sai gi na khoi na hai ba hajil le ba confusion se Burma le ba posi oi dori ra hai posi tan le ni khoi na oi kan sa da aduna adu debatable era ni pre-merger agreement da kai phawa khoi jahi ani hum da sem ba constitution da chana doi ra aduna na ta ga khoi hanai chana bi tradition me pusal do haji phaw su tradition si khoi gi
customary law na ching de chana ni khone haji phoda sigi debate law de hai ko debatable adana pre-merger agreements su sei ani hum dani adu issue me solve ramina constitutional me dan law ko na ni na khoi khan wani ko na ndom shai ba kui jasal agadi yana khona pa khana ko sala ambe merger ki matab da to hiba sai gi instrument of decision haibi gi bu external affairs ne aduga communication ne defense ne hum ji paisal laga tai free tha ga ba wapam do panagi ben adu khaktang oiragadi madu mapung phari bra ba wapam du ni माने हजी पोस्ट रंग थाई कंफ्यूजन दो होई लास्ट मोई मर्जर अतै लोई मर्ज होन लोई पुन खरेगो अरे नमपुर लोकसन हाइदराबाद लोकसल रे जुनागढ़ की सही हाइबा सेसु माइसे जुनागढ़ सना कश्मीर को अपोजिट ने कश्मीर तना हिंदू ने होन पालगा मुस्लिम पब्लिक ने मेजॉरिटी ना जुनागढ़ सना मुस्लिम हो पालगा हिंदू मेजॉरिटी ने जुनागढ़ सना सम पाकिस्तान यावजर के हाई कांसदा कश्मीर प्रॉब्लम से रिवर्स सोई ने तो अदुगा मखा कनो सना ट्रवन को रही तो इसना मुझे पाकिस्तान यहोना इंडिया पाकिस्तान लाभ रहे ना मुझे लाभ नहीं मुझे इंडिया का यावदना खुदों सब है ना मैं खुद का ये ना तो नहीं है नमपुर लोकसन बयाव रहे अरे ये थेम लोकसन बयाव रहे तो क्या से कोई तो वाला तो कहीं ना सम उधरी पॉलिटिकल टर्मोइल से दा जब चांद डिफाइन तो उसी या वाह रैंक है कोई प्रीमर्जर का से दा कोई स्टेटस है का से दा करीरा हंजन दो है का से दा कोई हाने कॉन्स्टिट्यूशन अदुना लोइन को नगरा है पोलिस लाकदरा खलेन अदुबु हाइबिरो हाइसु याम जुम मेबा pre-merger political status da khoi yeng do ta for a very brief period of time we had a democratically elected constituent assembly before that there was a British ki raj ki makha da khoi leire somehow to some extent go adugi before that we had monarchy ko aduga pre-merger political status se akhoi monarchy du akhoi include tawdori bra natraga British ki oidori bra natraga akhoi gi short period of time da democratically elected constituent assembly du na tawba poto however inadequate it is mapung yam phajadraga su aidi madugi short period of time do adudi henna conclusive oigani kaigino haiba matamda monarchy and colonialism haiba cd it has a vested interest ko adugi potu kitang kano yengaga akoi husigi brief period of time do democratically elected condition do that is much more important and significant because democratically elected constituent haisiga system do atai duga yam khena greba adudi praja gi legitimacy yaroga oirak pa pot neba aduna hanagi do kari yawhan sige yawhal loi sige habidi akoi madu nei na mathau tai ko tawdabu hosiki brief period of time da praja gi ningthau masa magna form tawjaba keno neba hadi election tawro han hairaga yaraga tawbane ise agak pa pot am ne marom da matam du da Nepal phau koi dri oigri se monarchy abdicate tawgri se ko matam da koi di Manipur se du minor yaraga tawgibna and that is extremely significant and valuable in our context hari ba hojiki pre-merger status hai ji sai within short period chahi ani gi period si sidana he na naina bani he na mapung phani ba pam dune ba sida Ireland ki post se Ireland se type transfer power to na ada moi parliament form to ga da hani gi loi kakthal laga no horni moi to ho de ba da ho do ba mu Canada hoi Australia mem se moi na Commonwealth ya ga club hani system chamina leina India se tori se Commonwealth Europe kong se pala ya duga Ireland gi se na moi na ha ma da British transfer power agree to re ko tawra ka se moi parliament sem jare ko parliament law se mo ga gi hani gi law am jala roi ne khulak law thok mo no se me ba yamna khoi gi yamna still debatable oi ba hai tare masi matang ta mayam tongan tongan opinion sing dum lak padum yaw gani masi mayam public platform do tawra ga di masi khare he na mapung pha ga da basu mali matang yam te tak break lo break batung da khoi yam thon jar ke ping news mi ta do lebiu break ke matung da mayam mu kana taram nok sari mayam ni mieng ta birip si sayol su ke agenda manipur ni do agenda manipur ki ngasi ki topics na recalling manipur independence 14 august asi manipur ki independence ningkha tamba numituni haibe wapam da mayamna kari thamoi da kari phawbagi haibe wapam dani adu matang sida khoi gi break ke matung si oja mangal da mu lak sab tare maroi ngasai gi pre-merger status haibe gi wapam si yam kanna thamnari ba wapam ni na masi kharai bak da maru oi dorim no masi dagi masi Indian dominion da sangra matung da Indian merge tawra ba natraga tongan ba loan da hairaga so annex kan haina ba do singma mayam lakhi matung da manipur gi tongan ihou sing haibe tare sing da boy ro sing tam khaibung lakpa da tongan ton ba ek lo mayam semak pa dagi pen da ba ning ba thung da mayam tholak ba duga khoi gi maruina manipur gi kari hai tare manipur unity da khara kai tharak pa tongan ton proof sing kai da khara sing chep tharak pai mo ma lak pa se masigum ba hana Indian dominion da leiram dra ba aduga hai ba Indian khoi gi instrument of association natraga asigi pre-merger status sigi matang si leiraga di madugum ba peace khara manipur da khara santi khara leigadra hai ba pham dani kari idea lai kari opinion lai masi matang da habi se ki pre-merger status to da
ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯧꯔꯒ ꯔꯦꯗ ꯂꯦꯟꯁꯇ ꯅꯝꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯥꯏꯟꯒꯁꯨ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯇꯤꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯣꯔꯁꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯝꯃꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯒꯤ 53 ꯁꯤꯠꯁꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯌꯠꯇ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 47ꯗꯒꯤꯅ 49 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯏꯚꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯟꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯐꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯣꯝꯗ 1947ꯗꯒꯤꯅ 49ꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ 1950 ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯌꯥꯎꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ 1947ꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯦꯟꯅꯥꯎ ꯃꯆꯥꯗꯧꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯑ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯍꯔꯨꯁꯤꯅ ꯌꯦꯟꯅꯥꯎ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯥꯏꯂꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯁꯦꯠꯑꯞꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗꯦ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯅꯩꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯎ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯖꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯔꯗꯁꯇꯁꯨ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯨꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯁꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯩ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯅꯞꯄꯒ ꯍꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯣꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀ ꯄꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 1891ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯣꯅꯥꯔꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯩꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक ꯄꯣꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 47ꯗꯒꯤꯅ 49 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯇꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯐ꯭रीडम ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
any international level level salo du national level level salo national court international court of salo si matang jai khoina karigumma ma khai khoi pen da bang phongdu matam da India gi su policy ma dum leiram ba yai ma khoi su laibak mayam si punjan na policy mai handa su Kashmir gi article 370 plus uthai raga Union territory ani khai do ko tham gi ba mai na du ko hoji peace talk wari shari ba Nagaland set ba madu article 371 CG longthok gi da hai ba ki bi su dum leiri ni one nation one religion gi idea leiri na do sigum is Manipur da kari hai tare ma khoi na yeng ma mi yeng si kar mai na yeng am dong mali hoji kano si da smai na khoi gi kholau si kan sum toishala ga di hai ba longthok ki ba hai ba di khoi na si pre-merger bu oiro aduga tongan ba khoi wakalon si mayam da sum India gi against oiram na sum sala ga di madu wakalon do British sorry India na yeng ka do mi yeng si kar mai yeng ba ya ga hai wapam masi nuai ba keno ni discourse ni keno si 1951 swai digi BJP ki parent body se akoi Bharatiya Jana Sangha gi makhoi gi poche ko na 1978-77 emergency lak matam da punjal laga BJP shemgren makhoi gi stated yam clear oiba objective se one nation adagi one constitution se chatle makhoi gi poche aduna 2014 amasung 19 gi BJP gi election manifesto da yam clearly happy aduna mamang da coin discuss story ba CAB gi implementation gi matang so CAB implementation jana 370 Jammu and Kashmir gi status dagi mana priority han bani Jammu and Kashmir ji matung de lak bani moi hoji lokal laga 370 gi potoris ado 370 gi pot si hoji ki pot si lak matam da kitang okoi yeng matam da 370 pot si yamna solemn oiba pact ni masi Nehru ga Sheikh Abdullah ga negotiate tawnar 5 months 1946 47 is a 5 months negotiate tawnar tarakib ni 370 adu ba thugai ba ngamai thugai ba ngamai ni adu leida poting sai gi thugai dana po chu happy moina article 370 gi clause 3 da happy concurrence of the keno se koi gi Jammu and Kashmir gi state government gi adu moi lo thokre adu leida si oiraga di sai gi hozik laiba anoba central government ki BJP ni luching sarkar jina thadoriba message di akoi gi autonomous oiba adu regional aspirations se masi accommodate tawning de haibane ya mayek sengba signal ne aduna akoi article 371A gi adegi Mizoram gi 371G gi ade Manipur gi su C gi hill committee gi yamna diluted ore hairaga su khara special protection haina piraga provision haina pira thammise masi hozik su question thongna reidina hozik akoi gi national media singda article 370 di amlai thugai gre what about North East na hangai ba gawasu certain status pibagi protection pibagi Himachal su pibagi siju moi zik keno tawri aduga amana 2015 da engang nan yengjawani 2015 da koi Constitutional Club of India da Union of India debate am torome article 370 matang da madudai da akoi Subramaniam Swamy opposition bench da degi Ramjet Madani gi opposition bench amada madugi debate am nungai Ramjet Madani na thamiba potsidi Constitution da hapkraba 370 amasung special protection provision sing se lokthok piganu masi kahen biganu India se intact land je haragadi haiba porama thame constitutionality loinamak leirabani haraga somna kan gi Subramaniam Swamy gi magi bench na haisina lokthok kadabani masi thamasungai adien aswai jaga saida makoi gi ngasai gi maroina Hindu bagi pots da Hindu nationalism da sagalaga partition gi politics da yengapada aduga India state formation da adagi India have se Bharat haina maming tholakpagi matang desu Bharat se kana dagi thonjalakrino Federation of States ana haira mihana Constituent Assembly of India gi debates da India article 1 gi India that is Bharat shall be a union of states ana hoji lairi se masi tarak da hana India se Federation of States oigadabni ading sagi Chamber of Princes na moi confederation hai ngasai na have the chaotic oiba moi tanik ni aga leiba princely states ki rulers sing sina kedogada ki hai kan moi di confederation oina pamame madu Indian National Congress na yaram dev jinana di yaram me tori politics se adu kona Congress na yaram da po to BJP na mu yamna radicalized over form da one nation the one constitution aduga akhoi ge one flag akhoi ge one family gi one blood ki pot on da masi yenga di German gi akhoi ge register ki 1935 ki Jew hai akhoi ge Aryan blood nat abagai di loina akhoi ge citizen natte ga haibudo aduga su yengba yari pot na adom da la ga di tawriba changkhaliba step mayam si loina ma padrak ta bai wa pham su dum thoktabdi natte oza prati kari haibin gi swai de da hazgi dibese da hoeba areda Subramaniam Swamy haise lor yarm su thuai doni se ma haise thuai doni Abraham Lincoln na lewa ki damta lor yarm dra su tawni na toy maina lokthok doni south si punjan gan se da lo thuai tar thuai doni haise maina Kashmir su hazgi wa 370 si lokthok lewa ki interest or gari lo ne yage yar to thuai doni hai mo jang ya ba da mana khang do po yam yar me se mana
constitution yaudi hai podo ramjat bin semana putho utranga tawne adeja ai hai si posidi adum debate ram le idra khale ta sena khoina se adu so khoi sai constitution chala gari so safe way na mayam se plus hai se lom chamina ba constitution ya ba si khoina plus consensus am ya simdok se ha consensus ya mina raga si close hen malen semdo ya na ada kashmir ma tak la kan sur me yam to hen si 370 le ram kan si ya kam kai rege sine India kam kai haji symbolic tang ai sai gi hana article 365 chani yaro idum chanare tam chalaga India law chana sunga yaro hem loi chanare hoji am loi chanare ba lam lai ya dekho ti jati ma te hum lei na notice nagaland lai ya de miram lai ya de manipur su hil lai ya de si pot lai jaraga su ayam ate loi chanare ni article 371 ga 370 kena bi later ne ba ada symbolically haji ta kari do kana joino hai bujam haji hangnani so kai do da channa dan le indian ka su chat higher president rule le thamaga haji moi sarkar suspend out thamina si yar ba hum jada kai do article 371 lo din hai question je unnecessary move ni hai bi yaur ni apsin ada sigi simo conflict ai adum barabar le ka khal de ga ene kitang panjani ma na sai gi international treaty matang se manipur su hana tokjar treaty khale hoigi treaty of yandaba treaty yandaba ho khagi dhaka treaty ha 762 ra 762 gi treaty le re mai le si matang se ko mai ta gen sai nam phu gi bo su ya khar do khar chap si the sum le ba khoi post colonial was colonial mem oiler me ko lorum kan se colonial lo kan se ke do do he si confusion si ate hu jam le ko na ha ga na khoi McMahon line di na si simang ni adaga khoi na samna ha ga McMahon line si China ki point of view yengan sari McMahon line si Tibet ka India ka soito no ba Tibet ki soito wei matho ke le Tibet akhui le ba ni hairna mai ta udana si posi confusion se ina smu dari amtang phadana sitna na khangdo mina wa yana bam change thaina le nyam smai cha to no hai ja dra khoina si foreign august amuk revisit to si ka hai si ki matang si important no khale ba si le ramne amtang thaina ki pelho do ba no ai hodo me don clear to mina si aruga even terms amu punji har ga so sai pun mina am change natana sum ha ri do namsan thamaga khoin na phu to ki na phu dum to ni ke do ge hai no le ga di khara clear oina thamoi seng na clear arik posen ga khoina ga sira problem settle to ga sira khoida nagging oina se khoina psychology ha ga mang ma ha dang ang si mang na le khole ha ga sira so si kai ti do ga adu to ga si mon explain to ga sira koholidana hidak tu dia don doi thara ka hidak thaba dan mo da sini nang ki mani am ki jabam le ngan sida na jam ngai dong le ngan sini nang na suni te hai ni khande man le khajare hero yes adu ma yam do loi ma pothok na loi ma chidong na ga di pe na loi ko na har cham thona hai khoi gi se sa khoi gi moral imagination hai when legal imagination ari mo sa to moral chamin na ga khoi khorom na ga sile re lan he si ge lo no si body aro he sin lupa hai make sheng na thamin labam change sina khoina thaine gi khoi gi ke controversial chapter ma si revisit tawraga aung sing do min labam change okay baru ina bojiki mayam si loina mak bab ta na raga wakal ta na raga amasu sengtong na raga di nungsina badu di dum matana purakani hai bani global yeng matam nungsina da bzu yara potre hojikti amaga jo nungsina badu purakna bagi da di wakal thamoi sengtong na change hai loisal lakpo sida koi waja srima da thamjani basi maru ina sai wafam mayam masu collect tore idea mayam collect tore adupu hojik si maru ina school college da ji sigum history ga ji khara adum tangam mani khang ba si khara walam dong male magazine gumba do sefong gumba dan trasing ba public discourse ama da kari mata da di merger pre merger kari no natraga pre merger status kari no do ningthau kamai palami ka history da yaw yaw dra ba male hojik man sai do sigum ba si da koi naharol sing hai tare narol I mean youth sing gi makhoi thawdang si kara bai lau yai ma hek to raga table thin hai ba wafam di nataba kari to ba ya ge hai wafam da ni masai da kari syllabus po ero oja sing gi bo ero gaben so handa gaben so dum khoi gi honorable cm so dum hai ni 14 august se mani printing taman mini na dum ma na dum hai jagi basu lai bani na adubu khangda ba kabu amdi khangdri bani ba kari dum 14 august why we observe na khan kabu um se lai ga sigum ba si da collectively yeng kan kan mai mi yeng kamai thami ihan hana akoina masi palan do haigadra akoi celebration ama jange hai jare ko and just to make the people know that we are celebrating this that people will start questioning kadi no koina si celebrate the reason question do ya da gitang utpam su sange kitang naina bam su sange aduga aigi wakhanda huzik lairiba akoi gi tammi ba syllabus sing sida su ko kitang sigum bagi akoi gi ka tara side of the stories inclusive oina hapa sumbra haidi from the very lowest level daina kitang graduate post graduate phau the ko awareness ama changi and it is the responsibility of the teachers also
then civil society organizations ko organize the wamjang eba to organize performances ko to organize cultural activities ko adagi the debates discussion ko among the youths so that they become aware of what is happening ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯍꯣ ꯍꯣꯕꯗꯧ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯇꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯃꯦꯟꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜꯁꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯕꯗꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯕꯨ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯁꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯔꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯤꯟꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯛꯂꯣꯔ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯣꯂꯤꯛ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯔꯤꯑꯁꯔꯠ ꯇꯧꯕ along with celebrating 14 August as our independence. This should be a collective effort. ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯂꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯐꯟꯖꯧꯕꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯃꯉꯥꯜ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅ ꯒꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ